الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وجه جستين که یکی اگام نماز روت فرض عشاء و ترابی نماز وشتاتا پشکبتا گل شما بکن فرزان يلا بكام بسا ترابي بواني رنده فرزه بواني يكشتو ترابي بيجي بكم بلنيته تفرزه بكم ترابي بوانيت وجماعته هو بيقوم بالنية أيه وتي فرزه بي بسر فرزه شاي امام کی دو رکعت وانی سلام چکارنی پدا دو رکعت هم پورا بکا اور ایڈولا بیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واجه رسول صلی اللہ علیہ وسلم پشتا نمازی ونتا اور پدا شتاوتی قوم نماز داتگی یعنی امام بتا پیش امامی کو تگی تو واجه پشتا کہ نماز ونتا ظاہر ہے کیا فرض بیتگا اور پدا شتاوتی قوم نماز داتا نفل وانگا بیتا اور قوم فرض بیتا اور دیگه روایت موجوده یعنی اگر نیت بدلی پروانه است تو مردم تراویح هم بگیب گم بله و تی نیت فرضه بکا اور پدا دو رکعات هم تیگا بوانید اور پدا تراویح بوانی. والله اعلم. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.